تماشاون جان جو واشنگتن جو استودیو دنگ امریکا دم باش اما دیسا د برنامه کرد ویزیون یه هفته د چندین راپورتونه پیشوا تماشاون دلال دم باش آلوزی نابر حکومت ناوندی عراق و حکومت هرم کردستان هنجید دومن و بغداد برسیدن رفراندوم سرخبونه گاون نو لهمبر کردان داویشه ده همین دمه ده واشنگتن جی بالدیکشن خطریه بردوام یا داعشه و داخوازه دانستاندنان دنابر هر دو آلیان ده دکه دەست بسەرگرتنەوە دەربازگەهێن سنووریەن هەرێما کوردستانە عێراقی دگەل ئیرانی و تورکیا مەرەما سەرەکیە حکوومەتە ناوەندیە عێراقەیە کو دەبێژێت ئەڤە مافێ وانیە دەستوریە لێ هەلبەت ئەڤە پرسەکا سیاسیە و گڤاشەکە بسەر هەرێما کوردستانە عێراقی بۆ هەڵوەشاندنا ریفراندۆمێ تەوی داخویانیەن سەرۆک وەزیرێ تورکیا و یە عێراقی کو دەربازگەها ئیبراهیم الخەلیل یال دناوبەرە هەرێما کوردستانê و تورکیا ji aliyê hêzên federala Iraqê hatiye kontrolkirin lê berpirsên asayîşa İbrahim el-Xelîl van daxuyaniya red dikin. Heqet agadariya me nehatiye kirin bi şiklê eger bêtûş her tiştê çi bi tensiq dêdgeh hikûmeta Herêmê Kurdistanê te kirin bes hetan û ke ne hikûmeta Herêmê û ne rexê canibê Tirkî û kesiş vê va melûmata agadariya me nekirî û ez bar nakim çi boşniya. Pirsa destbizergirtina derbazgehên sinûrî digel Iraqê û Tirkiye ew ên her ji sala 2003 dibin kontrola Kurda da û tevaya deverên nakokî li ser yêbûya kêşeka leşkerî û siyasî û destûrî piştî referandûma Herêma Kurdistana Iraqê bû serxebûnê. Li gor destûrê Iraqê pirêvebirna deverên nakokî li ser divê bi hêzên hevbeşên Kurd û Iraqê bit û niha danûstandinên her du aliya bi çavdêriya Amerîka pirêve diçin. Generalê Emerîkî James Jarrett dibêjit em di danûstandinên di navbera rêberên pêşmerge û leşkerê Iraqê amade bûn lê em tevlî vê mijarê nebûn. Ez û General Funk li jûra danûstandina bûn em tevlî mijaran nebûn lê me guh li wan dikir. Her wasa Generalê Emerîkî piştrast kir eger hikûmeta Iraqê daxwazê ji me bike em wê hêzên xwe li derbazgehan bicih bikîn. Eger hikûmeta Iraqê û hêzên leşkerî û rêberên pêşmerge bixwazin em li van cihan amade bin, helbet em amade ne. Şer û hevçûnên di navbera hêzên Iraqê û çekdarên Şîa li aliyekê û hêzên pêşmerge li aliyekê dî Amerîka narahet kiriye li demê gefên çekdarên Daişê hêşta dimînin. Wizareta Derve Amerîka dibêjit li ser astê diplomatên bilind em hewl didin danûstandinan di navbera her du aliya pêk bînin. We've had a series of conversations. ما دانستاندنên giring hene ji berî niha digel Birêz Barzanî û Serokvezîr Ebadî. Wezîrê Derve Amerîka û balyozê me li Bexda tevlî van peywendiyan dibin. Em dixwazîn her du alî dest bi danûstandina bikin. Helwîstê Amerîka li ser zarê Serok Donald Trump li dema hevçûnên piştî referandûmê aşkira bûn û got em alîgiriya çi layanekê divê pirsêda nakin. Lê bikarînana çekê Emerîkî ji aliyê çekdarên Şîa di hêrişa bi ser Kerkûkê cihê pisyara Kurda ye. Aya Amerîka razî bûye ba plana? Ba hêrişa bû ser Kurdistan? Yan mesele çi ye? Eger sizadanî gelî Kurdistanî ji bît, aya sizadan bi we de bî bi debabatê Abrams bên pêşmerge şehîd bikin û xelkê Kurdistan derbeder û aware bikin? Di bersiva pisyareka dengê Amerîka peyvdara Wîzareta Derve piştrast dikit ewa çekbitinê ye dayna hikûmeta Iraqê. As you well know, we have provided Wekû hin dizanin me çekî dayna hikûmeta Iraqê helbet hindek pirsyar li ser vê çendê hene. Em piştevaniya çi ku melekê nakin ku bi terorîst hatibin nasîn. Ya xuya Amerîka bi tundî hewl didit danûstandinan di navbera Iraqê û Herêma Kurdistanê pêk bîne. Lê şarêza bawer dikin aloziyên siyasî yên Herêma Kurdistanê renga ew danûstandine ne hevseng bin. Xalid Fetah, dengê Amerîka. چاپمنیا ترکیه و چندین چاپمنی ناونتوی جه ایدا دکه کو دریه سنور خبر کتیه دبن کنترل هزا ترکیه و یا عراق ده لبلی آریه هرم کردستان به رد که اونو چگهان دنگ امریکا سلام بالای ایوارا چهارشم سردان زاخو کر و پشتراس کر کو دریه خبر اکتیف کار دکه و دبن هزا کنترل کرده ده کاربلسر روسی دبیجن کو او حاضریه کنفرانسی که برفره پرنیجادی دکن کو سبروجا سوریه گوتو بیج بکه Ajansa Reuters ragahandı bu ki Rusya Kurdan jibe fermi ve xandiye ve konferansı. Amerika Skype ligel şiretbana revberiye xosar Bedrançiya Kurt peyvin kuliser ve konferansı o rola Rusya ile Suriye agahi emberfere bideme. Ev konferans
ji aliyê dewleta Rûsya ve çêdibe piştî ku pêvajiyeke giran di şerê dijî Daeş da derbas bû piştî rizgarkirina Reqayê û qismekî mezin ji Dêrezorê êdî weke ku tê dîtin pêvajiyeke ne di Sûriyê de dest pê bike û em jî vê werdibînin ku piştî têkçûna Daeş hêdî pêwîst e pêvajiyeke diyalogê pêvajiyeke çareseriya siyasî ya rastaqîn hêdî di Sûriyê de dest pê bike yani hêdî ew zarf ew merc amade bûne ji bo ku diyalogeke heqîqî rast di naberê hêzin xwedî bandor li ser erdê di naberê wan de ew diyalog çêbibe û pêş bikeve tabii ki na dewleta Rûsya xwedî bandoreke mezin e li ser krîz û pirsgirêkên ku din Sûriyê de pêş dikevin tabiat ev piştî 2 sala ji midaxela we roleke girîng di şerê dijî grupên çekdar Nusra û Daeş da li hîst dewleta Rûsya weke ku li aliyekî înisiyatîfa wê xiste destê xwe de û heqeten di wê mijarê de rejîm bi hêz kir meşruiyeta rejîmê derket û weke hêzekî ku gelek herîm vegerandî ji destê we grupana û tavî li mirekî hêza ku herî sereke ev hêzin tundrew weke Daeş yek ku bin xistin hêzên Qesedê bûn ya Sûriya Demokratîk û di paytexta wan de têk birin îro têwe hatê ku di hêzin sereke dimînin li ser erdê yê ku li ser pêvajoya siyasî bandor bikin li ser xaka Sûriyê di vê derbarê de ku îro ji bo pêvajoya siyasî Rûsya xwedî bandorek mezin dibîne dixwaze di vê warî de jî înisiyatîfa pêvajoya siyasî têxe destê xwe û hemû grupan û aliyan li hev dikom bike û bêjekî me teror xelas kir û êdî pêwîst e hemû alî li hev bên û em şeklekî siyasî nû di Sûriyê de pêş bixînin. Başa hûn bi çi awayî hatine vexandin? Yani Reveberiya Xweser yan Federasyona Bakurê Sûriyê yan bi çi awayî dikarî zelal bike ji me re? Em birengeke fermî weke Rêveberiya Xweseriya Demokratîk û hemû pêkhatên Bakurê Sûriyê bi vî rengî hatin vexandin. Eva rasta rast hevdîtinek me çibû naberê me û dewleta Rûsya de bi vî şeklî vexandin ji me re kirin û tabii ev vexandina ji me re kirinî em erînî dibînin em dinirxînin ku dawiyê em ê biryarê wê bidin em ê bi çi şêwazî tevlî bibin an ne em hemû hewldanên ji bo çareseriya siyasî û diyalog em destek dikin em piştgirî didin wê çünkü em dibêjin başqa di rêyekî dîtir nîne ku ev alozya ku Sûriyê niha di nav da bê çareser kirin ancak diyaloge û li ser masê rûniştin û nîqaşkirinê wiha em dikan va pirsgirêkên henî çareser bikin. Lê muxabin mijarê de tevî Kurd hezekê leşkerî ne tejî baskir hember Daişê serkeftinên pir girîng destxistine lê di qada dîplomasî de heta niha pêşiya Kurda girtî bû. Niha tu jî te balkişan rola Rûsya ku aktöreke serekî ye li Sûriyê ev gelekî bêguman girîng e di hemen deme de Tirkiye jî nerazîbûna xwe diyar dike ku naxwaze ew dibêjin PYD naxwaze PYD divê konferansa da beşdar be. Rastı ev jî destpêka krîza Sûriyê da weke hûn dizanin gerek komcivîn çêbûn bi navê Cinêv û Astana û Qahîra û Mosko û her wiha civînên rengereng çêbûn di pir astên cuda cuda da çêbûn di va civîna hemû adan hemû pêkhatên Sûriyê tevlî va civîna nebûn û taybet Kurd û pêkhatên Bakurê Sûriyê tevlî va civînan nebûn ji bo wê jî ew civîn bê encaman و حتی نهاجی جیبینه کو چه دبن حتی دو جی جیبینه کل آستان چه بوی تل هب کرنه کتیدا در نکد و به هر وها اگر پیکاتین سوریه هیزن به باندور لسر آخا سوریه تولی با جیبینه نبن نممکنه او جلین بگینن قراره که بگینن چاره سریه که
یکی مجدار لسرانسر دنیا وک روجا جهانی کوبانه ته پیروز کرن کوبانه اف باجر کردانه کو ترسا کو داعش لسرانسر جهان بلاو کربو سکنانت و دربک مزن لوی رخصتنات تندرخست برخودانا دريجا جن ميرن كردان لهمبر هوبتيا داعش اوقاس باندور لسر جهان کربوکو لگلک ولاتان خپشاندانن هفگرتن و پشکریه هاتبون لدارخستن تبی کو کوبانه ابسه سالن کو آزاده دوست کردان یکی مجداره بردوامی و روجا کوبانه پیروز دکن و قهرمانیه وی باجاری ببیرتینن کوبانه نها جو همی کردان را بویا سمبولک ناونتوی جبر کو برخودانا و دره رز و حسکرین جو کردان را پیدا کریه و ناو وان بلند کریه دیگه که مجدار 2016 حکومت ترکیه دزدانی لسر شاردرین ددپی حتی نها 37 شاردرین جن دگرتگی هن وادنه و هدف دبیجه آرمانجا AKP اوکو دستکتنین جنان بن پی بخوا و تیگ ببه لآمده دربار روشا جنین خبات کرده کمبونک هات دارخستن و دیار کردن که حتی نها بصدان خبات کردن جن یه شارداریان جکار خواتینه دور خستن مجلس جنان یا HDP درباره آستنگی متعین کرنا کایومان سر شارداریان کرد لآمده کمخباتک دارخست. دجوینه دا بحثا پولیتیکاین قایومان هات کرن و هات دست نشان کرن نه 33 شاردارین جن دگرتیگه هیدانه. هر وسا دناف سالکتب هزاران جنین خباتکارین شارداریان جی جکار هات ندارخستن و بصدان سیاستوان جن جی هات نگرتن. مجلس جنان HDP demek yekû dest bi kampanyekirêk bi navê êdî wiha nameşe. Armanca wan jî li dijî polîtîkayên bêdenkirina jinan e. Parlamentera berê a HDP a Sêrtê Besme Konca axaftina xêrhatinê avê komxebatê kir. Hêjayê gotinê ku di mehberê parlamenteriya Konca jî hat betalkirin piştî girtina bi sê caran bi tawana piştevaniya terorê. Koncad axaftina xwe da anî ziman ku bi dehan şaredar bi sedan jinên siyasetvan di girtîgehê de ne lê xebatên tevgera jinan di hemî qadên jiyanê de didomin. Wê got jin hemî neheqî û zordestiyan re dibêjin êdî wiha nameşe. Besme Konca ji bo temeşevanên dengê Amerîkayê got êrîşa herî mezin li ser sîstema hevsorekatiyê hatiye kirin. Ku di siyaseta da ciddi girin me bir yerde em çalıştay dikin. Demek derece me kampanyek dest bekliye meclise jine HDP bir rastî em de roje dîrokîra derbas dibin ku devlet û iktidara AKP tane ji aliyê an êrişên civatên an ji îradeyê gelê ku demokrasiye dixwaze îrade gelê Kurdine hemû Türkiye tiştekî 4-5 teke ro em bêjin polîtîkeka qirêj tên jiyandine herî zêdê ev êrişê ku li ser îradeyê jinan pêk hate di hevserokatiyê şaredariyê de di xebatê jinên şaredariyê de dest pê kirin û bi sedan em bêjin xebatkarê şaredariyê saziyê jinê û nêzê 33 hevalê jinê ku hevserokê şaredariyê îro di zindanê de ne. Hevşaredar berê a Kumçatiya Şirnexê Özlem Kutlu jî dibêje polîtîkayên AKP dixwaze jinan têxe qefesê û wiha dewam kir. Jinê re çêkirin dîsa dixwaze jinê wê qefesê de bêle. Bangê me ji hemû jinan re ev e wekî jin ne wekî alîgir yani ev jina Kurd Tirk jinê kî civakê dibe bila bibe em destê xwe bidin hev û em banga xwe bilind bikin em hemberî vê desthilatdariyê AKP vê êrîş û tindiya ser jinê em bêjin na. Hevşaredara berê a Qelebanê Uluderê a Şirnexê Zeynep Ürenjiyê di derbarê tekoşîna jinên Kurdan de wiha axivî. Em şûn de jî gavê navêjin û ev zilmê hêviyên me mezin e ev zilmê dê bin bikeve azadiya gelê Kurd, îrada gelê Kurd, îrada jinê dê ser bikeve spas. Xecican Farqîn, Dengê Amerîka, Amed. Kurdê li derweyê Herêma Kurdistana Iraqê xwepeşandanên xwe didomînin ku hember Bexda piştgirêjî Kurdan ra daxwaz bikin. Roja duşeme jimarekê Kurd li ber qesra spî kom bûn ku daxwaza piştgiriyê ji Serokê Amerîka Donald Trump bikir. Pirsa referandumê di nava civaka Kurd de bi keyfxweşî hat destpêkirin û bi xemgînî bi dawî bû.
کورد وê bawerê dabûn ku di şerê Daişê de wan qurbaniyên mezin û berdêlên gelek giran dane. Civaka navnetewî dê van qurbaniyan li ber çav girît û piştevaniya referanduma serxwebûnê ketin. Lê ev yek di hesaba Kurdan da rast nehat. Leşkerê Iraqê destê xwe danî ser bajarê Kerkûkê û piraniya herêmên piştî hatina Daişê ji layê Kurdan ve hatin kontrolkirin weke herêmên nakûkbar tê naskirin ketin jêr kontrola leşkerê Iraqê. Piştî van bûyeran li piraniya welatên Ewropa li Amerîka Kurd beşdarî meşên protestoyî bûn. Bi taybetiyên ku biraw kes û karên wan di şerê Daişê da giyanê xwe ji dest dane. Daxwaza piştevaniyê ji Amerîka û civaka navnetewî dikin. Belê eş nejvin hatîme Evrûkê bû vê xwe pêşandanê li Washington em daxwazê serokê Amerîka keyin ku Evrûkê tana me bihêtin. Piştî aloziyên ji encama referandumê peyda bûn serokê herêmê Mesûd Barzanî neçarma di tomareka vîdyoyê de dest ji karê xwe weke serokê herêma Kurdistanê berda. Hemû ew wifudaneyê de hatin li derewe stayîşî rolê pêşmerge û xelkê Kurdistaniyan dikir, belan bedaxewe li katê ke pêwîst bû helwêstî emelî pîşandin hemûyan geranewe bû mesalihê xwe û mebadî bizir bû. Civaka Kurd, Amerîka welatên Ewropa û netewên yekgirtî bêxem dibînin li hember maf û daxwazên wan. Bangê Washington û cihên biryarê dikin da ku li hember hejda şebî û milîtanê li Iraqê yên ji aliyê Îranê ve tên piştevanî kirin rawestin. اما به سیر امریکا و حکومت عراق هر دو دستور عراقی بیش کنابید نظام عراقی هیچ وقت کی سلاح بکار بینید ضد ملت خونو که هاکوین حمید بینن تلویزیونا حج شعبی بدبابت امریکی قوات سلاح امریکی حج شعبی و او کسد کو جیش امریکی گوشتی که هجومت کنه سر کردستان هر وها کسین دناوا لشکری امریکی دا بورزگارکرنا عراقی ji rejêma Saddam çûbûn Iraqê ji Amerîka dilgiranin. او شرمکری همی بو آزادیا گل امریکا و گل حوالت خال شرق الاوسط سرباز که امریکا بوم 2005 من چومنا هزیروان ولی نکه امد بینین او سلاح و او چک مدایوانا نکه او یبدیجی گل کرد کارینن گل پی نخواشین نه تنê Kurd xemaweyekê dene ku dibe Iraq mafên Kurdan bin pê bike û her wiha çalakvanên biyanî jî xemgîniya xwe bi Kurdan re parve dikin. Ez li virim li hember qesra spî da ku peyamekê ji kesên avahiya heda rûniştîne bişînim. Ji bo biryarekê bidin siyaseta ji derve biryarekê bide. Em ew kesîn piştevaniya demokrasî û azadiyê dikin. Divê ev hemû nirix bihên piştevanîkirin niha siyasetvan ji vê yekê dipirsin hîvîdarim ew biryareka rast bistînin. Kurd civaka navnetewî piştevanî nekirinê tawanbar dikin. Lê civaka navnetewî di gelek da xweyanî û şîretên berpirsên fermî da ji bo herêma Kurdistanê eşkere kirbûn ku encamdana referandumê de gelek zirarê bide Kurdan li herêma Kurdistana Iraqê. Necîb Balayî dengê Amerîka. Êrişa teror ya li New Yorkê sivîlên wê de ji xwe re kir armanc û di êrişê de heşt kesan jiyana xwe ji dest dan. Rêveberên polîsan yên New Yorkê jê piştrast kirin ku ev êrişek terorî bû û ew dibêjin lêkolînên we jî di derbarê vê êrişê de berdewam e. Terorê li aliyê rojavayê riya sereke xist. Tenê çend cadeyan ji navenda bazirganiya cîhaniya min hatine dûr. Dema şîfêrekî otomobîleka kirêkirî ajote ser riya bisikletan, xelkê piyade û her wiha baseka dibistanê. This was an act of terror. Ev kiryareka terorist bûn, kiryarekan tirsûka teror bûn ku sivîlên bêgune kirin armanc. Desteladaran got navê berguman Seyfullo Saipov e, ew 29 salî ye, Ozbekî ye û di nexweşxaneyeka New Yorkê de ji aliyê polîs ve girtiye. Şofêra otomobîlê 29 salî ji otomobîlê derket li gel du devançeyan. Efserekî polîs li hember wî derket û guleyek li zikê wî da. Evê dîmenê wêneyên êrişên mirdarên seranserî Ewropa anîn bîra hin gewahîderan. Herdem dûr diyar dibe. Lê dema li ber te be, ew bi rastî te şok dike û tu naxwazî bi serê kesekî de biqewime. Hinên din bêbawerî man. Xwendekarê kolêjê Jake Sanders ku berî êrişê negihîştibû tirêna xwe, ew xwe bextewar bi nav dike. Eger ez gihîştibama trênê ez ê li heman cihê êrişê bama çimkî berê min li wir bû.
رودان قومی د دمکی دا کو باودیان زاروکن خوال تاخاندگران دن جبو ورگرتنا چوکالات و شکرین شوا هالوین کو نریتک سالانه زاروک تریک آن تریدینگ دکن و بومبایک لناف آواهی دکوه. زاروک ایدی به یکی راحتینه. لی باودی رجدن لسرانسری باجر کو افرودان نابرگر لپیش پلان وان ایواری لگل زاروکن وان. ترسونکین افکریارا تروریست بک آنین نکارن جیانا ما راوستینن و ام نکارن ری بدن وان جیانا ما راوستینن. ولگل همی هستن بترسو سام دوی هر تشت بردوام با. اگر ام راوستن وی دمی وی بسر کون و ام ناهیلن اف یک ببا. رخصتنا حشد الشعبي و دمك درجة الشارع العراقي ده جهجرتيه ووكتي زانن كو اف رخصتن پشگیری خواج ایران استینه و ولی خویا دکه کو د پیشروش دجه اف یک یبه صدما گلک نارازبونا آلیان و هر وها گلا سنیین عراقی چوا نیزه و رخصتنه دبه دوی راپورت ده محاول دو کو امرونیه بین سر و یکی حشد الشعبي وك ميليشيان شيعيات ناسين ود داويا صالا بوليتا جواتا نونر بارلمانتو عراقي ياسيك درخست و غوري في ياسي حشد الشعبي بو بشك جهاز اولكاريا عراقي برسا هر پیش ذكبه اوكو جلا خلق السني يلا عراقي برخستن چواد دبينن دكتور داگر لواشنطن دو كونفرانسك ده حاول داكو برسف و پرسه بده نيرينا سنيان لهمبر حشد الشعبي ارينيه جبركو آلیکاریا وان کریه لیت همان دمه ده حشد شعبی لهرمن وان بمینن. دو اپراسیون ارزگار کرنا هند هرمن سنیان ده حشد شعبی جهنه گرتیه. دما ام پرسیج سنیان دکین کانه هون دخوازن حشد شعبی لهرمن و ماینده ببن او دیویژن صده ام ویکی نخوازین. گلک پسپورن سیاسی جه باور دکن کو هبونا حشد شعبی لعراقی هزا ایرانه خورتر دکه. به نرینا من پرانیا دستلاتدار و ریوبرین لشکریین امریکا باش دزانن کو باندورا ایران لسر عراق هیا به تایبتی بریا حشد شعبی. عراق جی با آواکی ارینی پیشوازی آلیکاریا ایران کریه. به نرینا من او یک باندورا امریکا کم دکه و ام بخوازن نخوازن ایران لور جهگرتیه. شری دجی داعشی و دمک گلک درجه بردامه و هز کوالسیون جب فروکین خوی عزمانه دوی شریده جه گرتینه. دی باور کرن کو پاکش کرنا هزا داعشی جا آخا عراق دمک درش ناستینه. دوی شریده ایران جب بطایبتی به هزا حشد شعبی جه خو گرتیه. و دکتر داگر دبیجه او باور دکه کو ایران گلک سوده جده عشه وردگره. اگر کو ایران داعش آوا کربه هر چند من باوری ویکنی نجی لی ایران گلک سوده جه وردگیره افتشت همو به هزیت آوا کرن. هوا باوره که ایران جبو پشگیری شیعیان بجه بویا یان جبو برجوان دیا خوا. ایران هزا شیعیان بکارتینا دا کو بگهن آرمان جا خوا. گلک پسپورن سیاسی باور دکن که هبون حشد شعبی لعراقی هزا ایران خورتر دکه. و گلک آلیان جه هندجی حشد شعبی هلوستی که خور دیار نکینه. لی بلی ولی خویاد دکه که ده پیشروج ده هبون حشد شعبی لعراقی یه ببه صدام نرازبون گلک آلیان و هر وهای در روژه و عراقی ده یه ببه دسپیک خالکی نو. ده تفلهوی بویران دا راستی گلک جاران نخامتی دمینه. مجارن کجبو خلکی خمین روجانن و بالاوان دکشینن ام لگل میوانن خوب آواکی سر بخو به آلی گفتگو دکن. شوپاندنا راستی بریا پاروکرنا بیرو بوچینین جور و جور او بنگه که سرکه براستی جبو آواکرنا پیوندیه که و هر وها باوریه لگل تماشاوانان. لهرم چای کرمنج که خودیه خوزه که پر بده و نها دمسالا حنارنه و گلک گندی دبار خواه به فکیه دکن. لجبر شهر بردوام و گرتنا ریکن و گوهستنی جودکار نکانن بر همه خواه بگیرن بازارن. لما جگلک جوان نکانن حق مصرف خواه درخیل. دمها جوتمه هدا جودکارین کانتون افرینی دست به برف کرنا موسما هناران دکن و چینین تا دست پیکا ورزا زفستان دودومه. جودکار پشتی چینین هناران بشکی جی انبار دکن و بشیدن جی لچارشیه تفروتن. دربارا موسما ایسال جودکار دبیجن کو برهم باشه. لی بوهایا وی ارزانه لاموان زیان دیتنه. كم هي عادة أنا مدكبنا حنارة ما موسم الحمد لله رندبو بس سوقتنا يوم كي زون ما حنار مال دقرنا مدك دبنا بيختشا أمتينا صابوري
الحمد لله ما ركون بو حنور بس سوقتنا يا كاس نوكو دونو خجي يعني سوق دربك تنا تدحسبيني تسوا سوا دردك يعني سري بير هذا و 5000 اشترى بمين هوا ده و 5000 ده بعد شنو بتشتك بها على الذوق بها عامل بها سماد درمان تشقي مازوت کی تشبها عالم یعنی حیر یک چوب کیا بازرگان جیج بر ارزانیا حناران بگازنجن کو نرخ فروتنین الگولی چونیه هر وهاج بر روشا دور پیچی او نکرم بر همه حنارن خواه در خندر وی کانتونه اسمي حنارة بالمرة تنايا لأنه التكليف هاي وسعر تنايا تصدير دربه تنايا هو تدي مني 25 جرعة في حنارة الدن أبو 25 جرعة الدن 25 عقيب اللي نساد و 25 عقيب اللي 5 كيلو حنارة تدونه اولا تلين بها والثانيا نجي حاجه حاجزك بين كون رودك 5000 دبي حتى حلب تجار ذكري دار ضرورة ذكري دار هم زرع ضرور كري هندا منجو ضرور كن تجار ضرور كري جودکار جبر ارزانبونا بوهای فروتنی دما چینینه ده بر همه حناران ده صابوره ده انبار دکن دا کوم میوه جسقا شلی و گرمه بپارزن طبعا نو بخچه برف دکن دست سه سر صابورنا تعزیل دکن ای خرابی باشکا ای مدروب باشکا در دکن ای سوق دکن صابوره پاش تالیز دکن و هاو دکن پوش خاله دکن داده الان باران نیلون سر دکن هنارن کناین انبار کرن یا فروتن جودکار وان دکن دمس درباره چیکرنا دمسیده لیلا خلیل وان آگاهیان دبیجه نوبه بلیلا هم داره او حنار داره جه دکن یه پاقی درجی هم دیدن دکن دمس پاشه جه هم دجلبیدن و داو دکن حاله دکالینه دبه دمسی حنارا هیجای گوتنه کو کانتون افرینه نماز گندن دشت جومه یکش دورن هری نافدار بچاندنا هناران سوریه و لگور آگاهیان نیزی میلیونک دار حناران لافرینه هنه نوروز رشو انگی امریکا افرین و گوهستنا ارگانان د دیروکا تندرسیه ده گلک گرنگه و گلک جیانا خلکیج پاراستیه یک جوان هنرمند که امریکا و پشتی 5 ساله او دیسا زویه سر صحنه جبو سترامبیجا اوپرا چریتی تلمن دیک گوسیپل کا کسکی خوبخ جی راحتی دانان باور ندکر کو جارکا دی سترانان بیجد دما اسشیار بیم من نتشیا بین اخواه الکشم هش آلاف بمن ببی پشتی کو اس 34 روزان بهوش بوم همو دمارن من هشک ببین من نتشیا باغوم بخوم آنتشتکی بکم من نت کاری بلوم من بش جوت خواد لواندن و پیچک استوی خوام لدما کو سیپل کانی جوی ردانانه لسالا 2012 ده اوی بزاف کریه کو دست بکار خواه بکتبه دنگه که کم جمن دهات و جا من هر روز دست بسترانگوت نکر او هر دوباره دکر جبر کبو من گلک زحمت بی که حتی سترانک کرد بیجم لی گلک بالکشک و ام دکارین چی بکین دم ام برجدی و دل کار بکین او لگلکه چاوی جنه کو سیپل که خدایوی لسر دکه پیک و سترانگوتن من درفت هبو پشتی 10 ماها کچا او جنا کو سیپلا که خدایا من ببینم نها ام بوینه دو هوالن هری باش ایرو ام به هفرا بسترین وکو تشتکی بو کو هر دو جنان باور ندکر نها کو او د جیانا من دایا و سیپل کا دیکا من دلش وی دایا گلک باندور لسر مکریه جبر کو من هر دم د ویاسترانان دگل دایکا خو بیجم لی من اف جورن پیوندیه دگل دایکا خو نبون بله پشتی من بریکا خو بخشیه او ناسکر کو وی تشتی بکم گلک بالکیشه افسر هاتیه ازمونکی امریکیه جبووان هر دو جنان ام همی پشککین جوی بنامالا مروواهی و از باور دکم کو کارین خوا بخشی و چنده هر جتشتکی باشتر روندکم. پیدوی ام آلیکاریا هفدو بکین سی پلا من یا مرووکی بیانیم. هناسا من دهیت دو چید جبر کسکی کو هاتا وی ولاتی داکو جیانکا باشتر هبید. هر دوان پیگ و سترانا امریکان رینبو گود. لجوینا پزشکی یا سالانه گو بصدان دکتور و ریوبرین پزشکی بجدار بون. تماشاوان هجا ام هاتین داویا برنامه و هفته و حتی برنامه هفته ما ببینن خیر و خوش دیدن بخاطر